harimo uwiyita Dr Andrew Miller wiyita ko afite ubwenegihugu bw'ibihugu byo hanze, bakagira biremyemo amatsinda, bakagira wo bita ngo Director of Administration and Finance, bamwe bitwa ngo ni DAF, bakagira ushinzwe gushaka amazu yo gukodesha, hakaba harimo n'abashinzwe kugenzura ko iyo nzu yujuje ibisabwa bitewe n'icyo bashaka ngo kuyikoreramo, abashinzwe gushaka ibyo bise ngo imbuto z'igihinga cyitwa quinoa. Buriya ari amafoto mubona ni imbuto, ni uburo ariko basiga amarangi y'umukara kugira ngo bigaragare ko ari quinoa y'umukara. Buriya ziriya ziruhande kugira ngo tumurikira abantu, ziriya mubona z'umukara zasizwe irangi, ni uburo bwasizwe irangi ry'umukara. Buriya bundi nubwo iyo uburonze ukabironga ririya rangi rivaho bugasigara bameze kuriya, bikagaragara ko ari uburo. Kuba rero ari umukara, hariho abagwa mu mutego wo kubyita ngo ni igihingwa cya quinoa. Mwigeze kumva ibyitwa chia seed. Iyi quinoa rero nayo hari abantu bari kugenda babeshywa muri ubwo buryo ngo ni igihingwa, kuko ubundi quinoa ya nyayo ni igihingwa cyiza gifite gikorwamo ibintu byinshi, habamo ibyo kunywa nkuko na za chia seed zinyobwa. Buriya bari abantu mwabonye uko ari 9 bari mu matsinda abiri, amatsinda abiri ariko bose bahuriye ku cyita rusange kimwe cy'ubwambuzi bushukana, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Uko mwabonye ni abantu 9 bose hamwe. Itsinda rya mbere ubundi ni itsinda ry'abantu 7 ariko abafashwe ubu ni 6, undi umwe aracyashakishwa. Harimo uwiyita Dr Andrew Miller wiyita ko afite ubwenegihugu bw'ibihugu byo hanze, bakagira biremyemo amatsinda, bakagira wo bita ngo Director of Administration and Finance, bamwe bitwa ngo ni DAF, bakagira ushinzwe gushaka amazu yo gukodesha, hakaba harimo n'abashinzwe kugenzura ko iyo nzu yujuje ibisabwa bitewe n'icyo bashaka ngo kuyikoreramo, abashinzwe gushaka ibyo bise ngo imbuto z'igihinga cyitwa quinoa. Buriya ari amafoto mubona ni imbuto, ni uburo ariko basiga amarangi y'umukara kugira ngo bigaragare ko ari quinoa y'umukara. Buriya ziriya ziruhande kugira ngo tumurikire abantu, ziriya mubona z'umukara zasizwe irangi, ni uburo bwasizwe irangi ry'umukara. Buriya bundi nubwo iyo uburonze ukabironga ririya rangi rivaho bugasigara bameze kuriya, bikagaragara ko ari uburo. Kuba rero ari umukara, hariho abagwa mu mutego wo kubyita ngo ni igihingwa cya quinoa. Mwigeze kumva ibyitwa chia seed. Iyi quinoa rero nayo hari abantu bari kugenda babeshywa muri ubwo buryo ngo ni igihingwa, kuko ubundi quinoa ya nyayo ni igihingwa cyiza gifite gikorwamo ibintu byinshi, habamo ibyo kunywa nkuko na za chia seed zinyobwa. Iyi quinoa rero ni igihingwa kitazwi mu Rwanda, kitamenyerewe. Aba rero bakifashisha babeshya abantu ngo mu buryo butandukanye. Bariya mwabonye harimo witwa Munyaneza François, ari wakoraga nk'uwitwa Director of Administration and Finance, ushinzwe umutungo, aribo bazwi nka DAF, ariko ngo akabakorera uwitwa Muhirwa Robert ugishakishwa, uzwi ku izina rya Dr Andrew, wita ko afite nationalité cyangwa ubwenegihugu bw'ibindi bihugu. Hakaba Ndaruhutse Emile w'imyaka 44, uriya Munyaneza François Xavier w'imyaka 50,
we uyu Ndaruhutse Emile akaba ashinzwe gushaka amazu, muri make akaba akora nk'akazi k'ubukomisiyoneri, agenda arambagiza inzu nziza bazakoreramo. Hagenimana uzwi ku izina rya Cyprien nawe afatanya n'uyu Ndaruhutse gushaka inzu, muri make n'abakomisiyoneri, abantu ba hano mu mujyi bazwi bashaka amazu. Niyomugabo Jerome we akaba ari ushinzwe gusuzuma ko ya nzu zujuje ubuziranenge bitewe n'icyo bashaka kuyikoreramo. Urumva habanza umwe akaza agashaka inzu, undi akaza avuga ngo nje gusuzuma ntumwe na Dr. Andrew Miller, undi nawe akaza ari nka directeur wa administration DAF uje kwishyura. Haza rero n'undi Habyarimana Felicien ushinzwe gushaka imbuto za izo bise imbuto za kino, buriya buro mureba basiga irangi nibwo bita kino, ngo mu karere ka Kirehe hafi ya Tanzania hariya ngo niho byera. Abo bose rero bakaba bakurikiranwaho gukora ibyaha byo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, aho bafashwe bamaze gutwara abantu amafaranga agera muri miliyoni 49 zisaga. Abo ngabo akaba ari abatanze ikirego, ni miliyoni 53 zisaga dushingiye kubatanze ibirego, abo bamaze kuzitwara, ndetse n'ibihumbi 3 by'amadolari. Abo ngabo nabatanze ibirego. Bafashwe rero bamaze kwiba abagabo babiri, akaba nabo batanze ibirego, bakaba babikora mu buryo bw'amatsinda nk'uko nababwiye, mu buryo navuga ngo buri coordinated, ariko muri make umuntu ushishoza ashobora kubona ko harimo uburiganya. Barabanza bagashaka inzu yo gukodesha, ntabwo bakashaka urugero mu bice bya Kibagabaga, inzu bakayishakaho amakuru Kibagabaga, Nyarutarama, Rebero, aha hantu hari amazu meza. Barangiza nyirinzu bakamubwira ngo bazamukodesha bitewe nuko nyirinzu yumva. Aba bafashwe bari bijeje umuntu ko bagiye kujya bayikodesha ibihumbi 8,200 by'amadolari ku kwezi, kandi bakishyura amezi 6, kuko iyo nzu ngo bashaka gukoreramo Dr. Andrew Miller ashaka gukoreramo umushinga w'ubushakashatsi, kuko ngo ziriya kinoa biriya mubona yise kinoa atari byo, ngo havamo umuti wo kuvura kanseri. Ubwo bagiye gukodesha inzu bamubwiye ibihumbi 8,200 by'amadolari, bakamwishyura amezi 6, akahita yumva ari amafaranga meza. Ufata ibihumbi 8 kuba amezi 6, uhita wumva ko avuga ati rwose. Noneho ubwo igihe muri ibyo ngibyo ubwo hakaba haje wa muntu ushinzwe gusuzuma n'ibinzu yujuje ubuziranenge. Ubwo ni team imwe, kandi we ntazi ko ari abantu bamwe. Inzu bakayireba bakamubwira ati wakora ibi ngibi, wakongeraho ibi, wagabanyaho ibi, wakora gutya, ariko ibyo byose wazabikora wenda tumaze gusinya kontra, wishyuwe n'amafaranga wenda y'avance. Akumva ko amushinga ukomeye pe, kumva ko ari byo. Tariko buri uriya muntu uko afite n'umushinga ukomeye w'igihe kirekire, ushatse wa mwaka n'umwaka yawo kwishyura. Umuntu yafata amezi 12 agakuba ibihumbi 8,200 akavuga ati ndahita nubaka indi. Urumva ubwo ari kumwica mu mutwe. Ubwo ariko mu gihe bakira aho ngaho, ubwo hakaba haje wa wundi witwa ngo ni directeur wa finance, aza undi munsi akaba baje gukora kontra. Ariko ubwo ngubwo yakiriye telefone nyinshi za Dr. Andrew Miller kuri WhatsApp, avuga icyongereza cyiza cy'Ikinyamerika pe. Undi nawe akavuga ati kabisa. Bakaba mwohereje n'impapuro z'amafuti zitabaho,
ibyo bintu byose byo kumucanga, byo kumwumvisha ko iyo ari yo business. Ariko bakanamubwira ati rero hagati aho ngaho izo mbuto zigiye kuza za kinoa waba uzakiriye. Ariko aba ba hano ba directeur wa finance, bari abakomisiyoneri, n'uyu muntu ushinzwe kuzana izo mbuto akavuga ati rero uriya muzungu cyangwa uriya munyamahanga w'umushakashatsi we uzajya umugurisha ku $3,000 by'amadolari, twe tuzatuguhera 2. Undi nawe akavuga tuzi ko burya hejuru yo kuba nkodesha inzu ninjiye no muri business, kugura gusa tunga ngahita nunguka $1,000, agahita ajyamo muri iyo deal. Ubwo icyo bakora ni iki? Urumva ni team imwe bazana biriya bintu biriya bise kinoa, buriya buro basize irangi bwiswe kinoa, akabigura agatanga $3,000. Dafu agaca inyuma, we yatanze 2, Dafu akaca inyuma akagura $3,000. Umuntu akavuga ati ko agahita yunguka 1,000, akavuga ati ko bya bintu birimo, bya bintu bakongera akabicisha inyuma bakagira ibindi, uwo mugabo tena kongera akajya kurangura. Niba yatanze $2,000 agahita yunguka 3, ayo yagiye kurangura noneho aranguza 6. Yaranguza 6 bakongera bakabimugura bakamuha 9. Akavuga ati ko bya bintu ari akadiru keza kunguka, noneho akaranguza $20,000 by'idolari. Yamara kubiranguza ubwo ni ba bantu baca inyuma bakajya bamuzanira, agasanga atanze $20,000, bikarangira asigaranye ibintu nka biriya bidafite agaciro. Ibyo ubwambuzi bushukana nk'ubu ngubu si ubwa mbere mu bwumvise. Mwigeze kumva ibintu by'amapasi byigeze kwaduka mu majyaruguru, ngo amapasi ngo yakera ngo afite rusake, ngo hari umuzungu yashaka ngo hari ibintu ngo yakoramo, bakabeshya ibintu byinshi mu giturage, bakirirwa bashaka ibintu bitagira agaciro, umuntu akabitangaho amafaranga akabigura, bakongera bagasubira inyuma. Yaguze ibintu abihaye umuntu, arabiguze abonye ko yungutse, noneho umuntu akongera agashora menshi ngo azunguke menshi, bikarangira atanze amafaranga asigaranye ibintu bidafite agaciro. Ubwo bwambuzi bushukana bushingiye ku mapasi, ku mutaka ngo urimo ka kantu, izo ni inkuru zabayeho kandi n'abantu bagiye babeswa. Ubu rero noneho babivanye muri ibyo babijyanye mu buhinzi. Turahamya ko, turanakeka ko hari n'abandi bantu benshi bibwe muri ubu buryo ariko bacecetse. Icyo tubabwira, niba waribwe muri ubu buryo bagushuka ngo ni imbuto za kinoa, ngwino kuri RIB utange amakuru. Abangaba nibo bakekwaho ibyo byaha. Wigira isoni, iteka turavuga ngo in RIB we listen, we don't judge. Icyo tuzakora tuzakwakira, umuntu akurikirana. Niba ubona aya masura y'aba bantu ukaba wumva ko, ukaba ubibuka ari bamwe mu bantu bigeze kukweskuruka kugutwara umutungo wawe, please turagusabye uzutange ikirego kuri RIB. Aho rero ngira ngo ubwo nibwo buryo bagenda baryamo abantu amafaranga, birangira umuntu asigaranye ibintu bidafite agaciro kandi yatanze amafaranga. Ariko ari ya sirikwi imwe y'abantu bazana ibintu bakongera bakabigura, bakongera bagacisha inyuma, bakongera bakabikuzanira, kuko ubona kugenda wungukaho, bakagutwara menshi iyo washoye. Urumva ni kwa kundi agashyekero kayigira gute? Urumva ko buri gihe niba ushoye 2 bakaguha $3,000 by'amadolari, uyisubiyeyo ashora 6, aziko inyungu ziri buze ari 2. Ubu bafashwe, uyu ageze ku $20,000 agiye gutanga $20,000, yagize amakenga. Burya rimwe na rimwe business nk'izi tujye kuzinjiramo, tujye tuganiriza abo twashakanye nabo. Yabiganije uwo bashakanye, atari ko gushaka ayo mafaranga cyane bite, rwose urabona nungutse yanga ati wabaye uretse tukabaza $20,000 by'idolari ugiye kubitanga mu biki? Umuntu nawe aravuga ati ariko ziko ari byo, niko gutanga amakuru, abantu bafatirwa mu cyuho gutyo. Ariko $20,000 nabyo byari bigiye. Itsinda rya kabiri rero, bariya 3 nanone mwabonye, bo ni mu itsinda ryo kugurisha umutaka nk'uko ubushize twabivuze. Biratangaje kuba hari abantu bakigerageza kwishora muri ibyaha byo gushaka kugurisha ubutaka bw'abantu,
noneho igitangaje na n'ubu turacyabonamo ba noteri, ziriya mubona ni kashe za noteri kuri bariya abantu batatu bandi, nabo ni kese ebyiri zitandukanye ariko bose bahuriye ku kintu kimwe cy'ubwambuzi bushukana, bafite amayeri atandukanye. Hari Rubayita Adolphe, akaba ariwe nawe umuyobozi w'itsinda, akaba yariyitaga Nyirubutaka, na Nzabaterura Joe, uyu ni noteri wigenga wemewe. Hakaba na Nyandwi Theoneste, we akaba ari umukomisiyoneri. Urumva ko bose abakomisiyoneri barimo, abakomisiyoneri ntibaburamo, hajemo na noteri. Byumvikane iyo tuvuga abakomisiyoneri ntabwo ari bose, hari abakomisiyoneri bazima ariko hari n'abandi bitwikira ubwo bukomisiyoneri bakinjira muri ibi byaha. Turabazi ko hari abakomisiyoneri bazima ariko hariho n'abitwikiriye umutaka. Aba rero nabo bakurikira ngo ushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Inyandiko mpimbano ntizibura. Ababo bashatse amakuru ku butaka buherereye mu karere ka Gasabo muri Jabana, ariko noneho bashaka amakuru ku butaka, ubwo butaka nyirabwo arafunze ku bw'ibyaha bitandukanye, n'umugore we yarapfuye. Urumva ubwo butaka busa nkaho ba nyirabwo babuhuriyeho, umwe arafunze undi yarapfuye. Babaze gushaka ubwo ayo makuru bayamenye, bagerageza gukora impapuro mpimbano babwishyiraho. Igihe rero bari kubwishyiraho bajya kugurisha, umukomisiyoneri yabonye ugura, ariko uwari ugiye kugura yagize amakenga. Yumvise ibi biganiro. Dusaba ko buri muntu wese mbere yo kujya kugura ubutaka, nta kikwihutisha, amafaranga nayawe, jya kubaza mu kigo cy'ubutaka amakuru y'ubwo butaka umenye ubwanditseho. Yaragiye ashaka amakuru, bamubwira ati nyirabwo yitwa gutya kandi arafunze, undi umugore we yarapfuye. Uwo mugabo amakuru akiyamenya yatanze amakuru ku bugenzacyaha, abantu tubafatira mu cyuho. Icyo nicyo dusaba buri muntu wese. Kuri miliyoni 50 bari bamuciye yaragiye kuzitanga iyo atagira amakenga. Ibyo nibyo tuvuga kugira amakenga. Urirukanswa n'iki ko ufite amafaranga yawe? Baza shaka amakuru. Ikigo cy'ubutaka kirahari, hari ubufatanye, ntabwo ugomba kugira. Urumva uwari ugiye kugura bari bagiye kumushushubikanya kuko ngo babonye ngo noteri ngo arahari, babonye ngo noteri arahari. Miliyoni 50 ze ziba zirarokotse. Icyo tuba tuvuga ni iki? Buriya umuntu ugomba kugira amakenga wa mbere n'ugiye kugura, kuko igihombo niwe kijyaho. Nyirubutaka buriya, nyirubutaka nyiraguma ari ubutaka kuko bwagurishijwe n'utari nyirabwo. Wowe ugiye gutanga amafaranga, ni wowe ugwa mu gihombo, ni wowe ukwiriye kugira amakenga. Aba bantu rero ngira ngo ibi byose bimaze kumvikana. Gutanga amakuru ni byiza, nibyo dusaba abantu, kugisha inama iteka no gushaka amakuru nibyo tuba dushishikariza abantu, ndetse abantu bagafatirwa mu cyuho, bigaha isomo na babandi bakeka ko bashobora kubikora bakagenda. Reka da, ntabwo bizabahira, ntabwo bizabahira, byanze bikunze ntabwo bizabagwa amahoro, kuko inzego z'ubugenzacyaha n'izindi nzego dufatanya, inzego za polisi, ari ubuyobozi mu baturage, ubuyobozi bw'ibanze ndetse n'abaturage, ubufatanye bwo burahari. Tuzabarwanya, ntibazadutsinda. Icyo inama tujya buri teka, nibarekure kuko ntabwo bazahirwa. Hari ubundi buryo bwo gushakamo amafaranga. Ikindi kiba gitangaje, aba bantu bamwe, hariho bamwe ibyaha bya escroquerie byo kwihisha ikintu cy'undi, iteka hari igihe dusanga hari n'ubundi abari barakurikiranwe. Harimo nk'uyu Hitiyaremye Alfred, n'ubundi yahamijwe icyaha cyo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, akatirwa imyaka 2 mu 2021. Avuyemo
none agiye kongera gusubiramo. Hitiyaremye Alfred ngira ngo muribuka n'ubundi yari yatwaye umuntu amafaranga angana na 1,200,000 asaga 1,200,000 amubeshya ngo ko Airtel ngo ugiye kumwubakira umunara mu kibanza. Stories z'iminara ntimwazumvise? Ni escroquerie ishingiye ku bintu by'iminara, abantu birirwa babirukansa bahageza ngo iminara ya MTN, iminara ya Airtel ngo barebye basanga ngo kandi bazaba kwishyura ngo nta nubwo no gukodesha, bazaba kwishyura amafaranga meza buri kwezi kandi bakwishyura ku mwaka amezi 12. Ibyo byose ni ibintu byica umuntu mu mutwe. Ubwo rero nawe ukabura yatanze ngo reka mbe nguhaye ngo 100 ngahe wenda ibingana ngo na 10% ngo ko yamushakiye akazi, bamushinyisha ibikontra bitariho, umuntu agatanga. Sinjya numva ukuntu buryo umuntu atanga amafaranga gutya ku muntu ngo kontra utarishyurwa, ko ari 10% yayo wahawe wishyuwe ni 10% utarahabwa. Icyo bagiye bakibaza ngo kuko nguhaye isoko, nawe iryo soko uvuga wakiriye mu by'ukuri nturishyurwa, ngo utanze 10%. Abantu nitujijuke tugira amakenga mu kabyaramo. Ibi byaha byacika igihe cyose twagize amakenga. Muri ibyaha byose rero aba bantu baregwa, igifite igihano gito n'umwaka umwe, igifite igihano kiri hejuru ni imyaka 10. Gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kujyamo ni icyaha gihanwa n'ingingo ya 124 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano cy'igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'imyaka 10. Kugurisha ikintu cy'undi cyangwa kugitangaho ingwate bihanwa n'ingingo y'177 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse bemejwe n'urukiko ni igifungo kuva ku mwaka umwe kugera ku myaka 2 n'ihazabu y'amafaranga hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni 1. Naho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gihanwa n'ingingo y'174 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Aramutse bemejwe n'urukiko igihano yahabwa cy'igifungo ni hagati y'imyaka 2 imyaka 2 n'itatu n'ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 3 kugera kuri miliyoni 5. Ikindi guhimba inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano cyaha giteganywa n'ingingo ya 276 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Igihano yahabwa aramutse bemejwe n'urukiko ni igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 guhimba inyandiko cyangwa kuyikoresha, ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga hagati ya miliyoni 3 n'eshanu.